munyedi Nonyianyi ya mazifiti tutwarane Tukareke mabeste makwa arugere ndia Ona kama duteze maito maidia DJ Mac George in the mix. Uvire ungo vie kwira mamiate amaendia Noriandera moete huku nyuraika Kaweli roate ni wainaina wabidiko Indere akohete refuti ukimathoko Utasure oye higa bere monyedi Onyianyi ya mathifiti tutwarane Ukareke mabiste makwa marogere dia Ona kama nutese maito maidia Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. Gotiri odonge karibuni sana thiini wa tabarire no mwendete muno ya mugithi wa Friday Night Inoro TV na Inoro FM. He marito jitagwo DJ Mac George Msapiri. Nani mwingine wewe? Na mothe ndi mukenu muno. Ni undu, ni undu twina the Mugithi Artist of the Year 2024-2025. Mugithi Artist of the Year 2024-2025. Nani mwingine? Joy wa Macharia Badi. Kama kawaida. Mugithi Artist of the Year 2024-2025. Joy wa Macharia. Joy. Joy. Ay. Wetiga guthaka na kanyamu gaka. Wakaruta ku. Mugithi Artist of the Year. Aro mati Joy we. Oh my god. Ona ni kanyamu ko wega. Ona ni wega hau kamera. Tiga weta kanyamu. Eno ni trophy. Kuma muthi uri urejitaga Joy wa Macharia. Mukani address agata Mugithi Artist of the Year. Artist of the Year. Yes. Yacokeria ngai ngatho tondu Joyce wa mamarari competition ine yo.
Aya no menye ni East Africa. East Africa. Ti Kenya, East Africa. Kwa nyanyambia kuhena gorotha maundu ta maya. Taru mundu eko hiki ni aheagwo rutha rwa honeymoon. Mundu agiakana akaheo rutha rwa maternity. Kwina rutha rwa nyamu ino. Thank you so much, guys. Thank you muno makeria mugithi artist of the year. I love you all. And now umuthi mundu gwitwo Mark George. Yes. Hakwa ni jetagwo mugithi artist of the year. Wewe wetagwo atia? Ni jetagwo DJ Mark George Msapiri. Nani mwingine we? Riu ndatigirwo na gaka. I know. Muthenya wa umuthe muthikiriria na mwiroreri wa Inoro TV. We are giving you the best. Na reke ngwira by the umuthe tuna mudi mwega muno makiria. Na no menya nitukihingite umuthe ndirauga mbu, umuthe ndirahuga ihoni, tuhende ya kwinyerekia. No umuthe koja ndeire mutu ha ng'ombe. Hamwe na lulimi. Oh ndarikia rurimi uguo niguo ndirikanire ni twihingite. Chonokete ngambiriria kuhinga wega Sunday. Sawa sawa. Sade no. So karibu sana murori wa Inoro TV. Wewe uratuthikiria gwaku mushikure mwena wa Inoro FM. Tukwendete muno na tugagutia each and every Friday nitukaga ni undu waku. Gutigirira ni twagutuga na mugithi live na tugowika tugakugira nginya abu na tugawika maundu 1 2 3. Jitagwo Joy wa Macharia. Nani jitagwo DJ Mark George Msapiri. Nani mwingine na tuoka na mbeca nyingi muno makiria kuma kwa rembesha maisha. Yes. Theine wa paybill number ya 525241 gutidange morota na gaka 525241 ona wetio account mwandike rito Inoro mbeca to no nginya uretio wikire ni ciringi 100 na ngwire wa maitu muthinde na mudi mwega muno ona ngukina ngereria kindu gitagwo mbeca ici mane kwendera igua ri andu agithura ito iguaga haire karibuni sana ndenda ngurehere muini wa mbere tumurehe oro riu umuthi gutire gute mahinda umuthi ni kuigirira yes corona gikonyora ni andeheire ga study ha tungithiete tukarogoterwo na guku uguo kundu gugwitwo kino ni na guku kino na guku githie na kwele muru ginya gikuyu karibuni tena sana bandi yangu acha nisikie kama tusikia na rika na muthi tuna Dr. Joe tuna daktari